Tago Alan Eugene Jackson. Quite a starter of the afternoon those, I tell you. Chasing that neon rainbow. Living that hunky talk dream. Wakame mekayuka mwige muthenya wa Tuesday. Country Tuesday JKA Messenger. Mkawaida kama rawa JKA iko wima. Mama used to sing to me. How are you? I am fine, thank you. How are you? I am wero. Dio. Chatino no wekaine huko Nairobi matukaine. Eno nenga ni Nairobi dukaine. Ndono bwa. Ona resiriti nginyu. Negwa. Kwa wone kuonania gakira nimekuri yanga muri. Gakira nimakomia tera kindu. Moico-ine wa Januari na February igethi. Ni uko ya thundia rugongo ru. Mukogondo. Acio ni kuma mweri wena. Na irutia ni makimitanye June. Nyama mithi ni October. Nyama mithi ni metere second edition. Ejega. Thank you. Oh yes. Netuoka Kwigangara jetagwo board chair Gathaia Dennis. Jetagwo section goni watho ita good afternoon. Tuesday tariki 5 mweri wa December mwaka wa 2023. Nakajua ka December kana waka. Nikale ka December. Wani kalizima mvua sha. No ko bura nigo twihithiire. Na netagwo tondu riwa ni ari ekuori. Twiciria ati ni yakea. Yes. Icoke waure riu yure na bunjo. Negwa. No egiura yake merari. Utingemethura tondu irio ikirike. Kugia irio migunda. Ecie migunda. Yeni. Wema sana. No yes. Netwagikana ni tuniwe muthoni. Awa ni magaldem. Uria nake niwe Stacy. Ni magaldem. Stacy ni idwaro haumire. Shift ni arikia. Yes, ni kebari. Kuonja. Kebari. Nigetha nengereri masi. Yes. Ene. Ni magaldem. Reure. Alphonse Meredho. Yes. Was left in Ao. Composition. He guessed in Ao as he was bamboozled and flabbergasted by the turn of events. Suddenly, bamboozled dile. Kiyo noga ya mama wako Nairobi. Ruoko getia kinyete. Asa thukuru cia polling station ni getia kinyete. Bamboozled is a very basic word. In the city. Not in the rural area. Belugad. Mesmerized. Mesmerized ni gacoka guka ha moi aroka kurekeria wathani. Kiu ni giakinyire. Flabbergasted. Getia kinyete. Wow ari mukinyu. Wow na nejua ni wale post yangu ciria githungu. Wow ni wakinyete na iria ria nyayo. Reule. Meredho ri. Cigo icio ciothe twakigweta. Sevanetie nacio. Sevanetie nacio tondu riri. Marauma kuria gwetagwo Gikondi. Yes. Gikondi ni Nyeri. Kiarware. Mena ifata ruai. Kwina igongo na ndui ni hindi ya mambura hatu. Yes. Mena mutimia wake na muthuri wa muhirira wetagwo Jothaya. Yes. Iyo. Na tondu Meredho nake ni akiri wa ndinga wa keri. Wa ngari. Ni ari na ite. Na idia ciekuo ti njeru. Tine na ite njeru. Na tio, yeah, they have seen better days. Yes. No nake mundu ukigite na ite yake wega ri. Yes. Ngari onayo ni ri service njega. Meredho ri. Ni ari ngundu kundu gwito mwihoko. Agicineane na ni erira muno. To acoka kuigura ciacokire kuma thutha.
Nĩgwacokire gũkĩgĩa goro. He felt swindled. Nĩwe wakĩhĩngire kwendia tene. He was scammed. Aciendia gĩcoko gĩko. Agwo gĩkondi. Nĩguo kwa gĩkoragwo. Nĩ maragĩũka mena ibata rĩa ũmwe wao. Ũkĩrĩ warie. Kũrĩa ruai. O hau siweji. Yes. Na inio nĩ cokete gwakwo mĩciĩ mĩkũiku mũno. Mũno na hĩndĩ njĩrĩgana kũgĩkora nginya bara rĩu nĩ ciathondekirwo ikĩgĩatũra mitwega. Ni na drainage njega mũno. Yes. No rĩu thĩna ũrokĩire rĩrĩ. Mĩrũthũ rĩrĩa rĩga Nairobi na ngari rĩ. Kwarĩ hĩndĩ no tũra promulgate katiba 2010 nĩ akĩrĩga gĩcuka tene. Hĩndĩ ya the promulgation of the new constitution. Yes, the 2010 constitution is no longer new. Marati new. Ti new. Nyamu tũkĩhinyĩtie mĩaka 13 rĩ. Ti new. Ti watho mweru. Yes. Rĩu agĩũka. Na of course Thika Road nĩ agĩtigĩte here and there. Some of the plants here and there. Maroka. No rĩu rĩ. Kĩndũ atatigĩte gĩkĩduũrĩtwo nĩ Eastern Bypass. Yes. The Eastern Bypass is now duo. Rĩu nĩ duo. Actually all the way nginya kũrĩa wĩtagwo rĩrĩ. Arĩa agency. Yes. Kumo kwa ndege. Gũka. Gũthiĩ nginya Rũirũ. Is duo. Yes. Maragĩũka. Nĩ maragĩteithania na mũthuri wa mũhĩrĩga. Na mũka. Yes. Atĩrĩ Alphonse no ũraririkana njĩra. Atĩrĩ ndũgĩũka twarithie ngari ĩno wa ndebũra. Ngũingia na kũu thutha nĩkĩ? We watwarithirie ndũ. Ndikiuma na ũndũ no kũũria ndĩona ta tũthire mũno. Maragĩkinya exit yake ya Eastern Bypass. Ona matiramenya hega Slip Road kagĩire. Kau nĩ gathutha mũno. Yes. I think is actually ka mwaka ũyũ. Just the other day. Maragĩthiĩ nginya kĩhunguro. Harĩ marambire kũmakari. Alphonse ona atĩrĩrĩ. Kago kwa twĩkie ta Uhuru Highway. Bara ndiatigĩte aramĩte ũguo. Mũthuri mena keri. Nĩtũthiĩ ngwĩciria tondũ nĩ ũkwĩkũndũ gũkũrĩ. We nĩ tũcokire gũcoka. Niĩ twahĩtũka Juja rĩ. Nĩ tũhĩtũkire harĩa ciace hanĩrwo ngirĩ. Meciria magwa makinyĩte ha. Tone tuoka kũu kwĩyoera machangi twaheo bonus. You see, when you're on the Eastern Bypass, exit ya kuingia na Ruairi. Utari conversant nayo kũmĩ Misiri is a whisker. Kwanja rĩu haha bara ĩrakirwo ĩratuĩka duo. Yes. Ũguo rĩu exit ĩyo ĩikaire. Ona wĩ frequent Nairobi. Yes. Utari very keen. Yes. Nĩ ũkũmĩhĩtia. Mĩrĩthorĩ. Wa igũrũ. We kai kundu gũkũ kĩaihire atĩa we. Nĩkĩnjuga nĩtatwahĩtũka kidogo. Andorokaci ũkugĩte tũraingĩrĩra. Niĩ ngirire. Nienda mũngĩtũitĩrĩra moro rĩ. Niĩ ngũmba gũikara haha. We nawe moro ĩ kũraihu. Ngari ĩ maguta. Nĩ nguongereire keno. Roria kana ĩ maguta ongerera. Nĩ ndĩrũteithie kũrora bara. Mũthuri wa mũhĩrĩga rĩ. Menezongu wekiria gũkũ nĩ utawala. Wakwa ndietĩtie mũno nĩ ndona andũ andĩkĩtwo Utawala Academy. Mahĩtirie exit ya Rwai. Acha we tũtigĩkorwo tũrĩte gĩcemba kĩu. Nĩkuo tondũ rĩrĩ. Ii agire timbira iraroitha. Kũu nĩ pi. Ezori ogũcoka mberezo. Tondũ no kũra tũrona na ngari ĩno yaku nĩ ndĩ tũirie ngĩnji. Kuma rĩrĩa waringire mũbariti tandũrũme mwaka wa 96 rĩ. Ngĩnji nĩ yakuire. Ũgwĩka atĩrĩrĩ. Nairobi ndiokaira. Kĩrĩa ngwĩka tondũ o mũndũ harĩa amenyaga rĩ. Tũgũkinya oho. Twere bearing ya andũ arĩkũ. Hau. Rĩu tũgũthiĩ nginya kũrĩa kwa Jerry wa Mĩtumba Kabanazi.
ndona kabana rine we no ri kuma wotie kundu itange uturanye iro bikuma hau oni oi cabanas yes ni akimenya kabana sio ni ende irio bara maraki obogo thie mana he iri kai mukawa wathire ku woku twaina ngiro ni musai muri kagwathire ku uri amwegari ikati riri mirizu iteka ndona pa notari yakwa ndege ni ndona ya bakazi kwa ndege itekwa oi no tuliona hando tugeyune jaike ya bakazi kwa ndege ri waira maraki abo Mombasa road maravie hando hagothi straight ri mara exit mara ingira airport Wao tutaomba mshuke gari tu wakague kidogo. Ate kwani hapa ni wapi? Umeingia kwa uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta ngai. Inawadoroka vile. Yana mwaje hata ingia ndege na kuingia kila we. Ona michenano ya kudio na tumatule. Taba umetwa zoli mwo. Wakia security check. Ni vizuri niwaambie live animals huwa hazikubalishwi kwa ndege. Kwa hivyo hizo kuku hatuendi na ndege, kuku si hapa. Ona makueta ginya kuku. Hela ginya moshono. Maana sasa hapa uwezi rudi nyuma. Itabidi muende mzunguke mulipe parking mto. Okay. Meredo Adura mwere au atre onareke ture tondu kundu gukuri ngire gakundu guku tukiumagaria wa mahiu agathomegeka mwana kani Rona adventure marai mare parking makiuma airport ire handu ha maigira Mombasa road ire hui expressway Maviko angake pakia kapara Uhuru nake ni achizo goranire muno wokora unde kotole mara umeingia kwa express utachukua ticket mahali utatokea utalipia potolipe tena tulipijwa kwa ndege tulipijwa hapa lakini kuulize mtoto yangu katika barabara hii ya juu kuna petroli za juu samahani sasa petroli itabidi uchukue one of the exits Magade welandu ajosi mororing alo nemere zoe twetiria jira kidogo ado to kaginya kiwanja kia ndege ada tiga choria we njita haria tuli twachoka leo tokiuma ri twaengechwo ni basi ya mabara twambata iguru leo twenya mwe to express way ni andikitwo imara ndaima wakora mwe haure mocio ogwo na expressway mwakinya hari ogwo museum ri no mumire hau muke na forest road muharoke ose road ringi muigire hari ha GSU muke na outer road ni kumuchokio kundu kuriku ni shaba no ko ndegwe hau munazimu ndewa ni ogotwikangiria maguta nyandukere murugo kwe express we mara hiyo mau matato mebia manja de kaudi mara sawa tuyare ure tongura renge monje tere kangere monje te ko yi
niwe joka hore utalingi road yes ni unajira no kate yo yuma guhe ne njira twacereirwo nguru niwe togo citocieta twekore okuno wekorerwo ai oduai mathi makinya haria team already remember that the mall that was brought down yes handu ha ma exit re marakigama Machoke Mombasa road rĩngĩ. Wachokani. Ũthuriwa mwĩra wa mwĩra atĩrĩ. Nduĩka nĩ kĩririkano kana kuira maico. No nĩ ndĩrona ndege ĩyo rĩngĩ. Hapana. Ekatolage tudurio na kama no kuhoira zabale no. Miriso ni uri garari. Itarake nyitole kurari yanga. Itato tuma. Taiza nanu yetu. Eka atire kale chidwe ile ko ichichu. Mutumiari ni ndegera twitite no dalili njega kila we twekirie moda ota gwekirio kiaria we wadorokazi wala ya pepe karibe mumemele kole wa para FM otakiraga ni mahetia bara ringi basi ama maya rate tu banira yudo izuote tutige kore kwa wadegeri bakirambira marogamia ngari marogamia ihoya ringi magi ya kabana zinere mathi marega rore haria njira no ya uthikia ng'ombe mera bodo aduthia treni kijana yetu sisi tunatoka Kikodi na kuna kajaitani kama tulipandio kizito kwa gari sasa tunataka utuambie kutuacha utuonyeshe luai ndio hii katuiticha gapi aya mtacheza na soine mzai ati magara mana weke waje tupotee tena wagere hamana waje tupotee tena udhohoro kale tikira maya meri karama tongoria riu haria thina urokire ri wakiri we wa muhiriga ya muri atiri onyawe mere rudi etekira kuro tondu riri ha ni handu hakura kila kote mundu ni oragira ikombe nawe na wadorokasi ni augire twahituka haha wadorokasi samiri ni imukunyire no ale irio haha no tondu nawe wi mweri ukarikia ri batu yoro kia Nairobi yore abatu bagia gole auta oira kana kia gai tetugutongora tioni roho wa nduma dereva witu agatumumio tururite ginya kwa ndege tuzieta ginya kwa ndege tuteza pale icho chaitani nake agotu niyo docho toka uga muchukani ne chidwe eda ya na foto diri ya hizi adorokazi re ele merezo aje kuweta roya utumia ugati re adorokazi yakuraga nywete mai bakore tukuma turire kirio jororoko agikono ocio wahenda ruhia ndera tugezia ro ndamba rapini ile miekura ri rukwanya mundu mugeni hakaundu panikaga ukora pio pio na no urete muthenya ni we yagaga muno rukwanya mere thorauga atuire Nairobi yes umenya machabeki makene mamuaga mukana muthuri uyu
Merezo ithe twatũraga Nairobi ĩno bana itiarĩ njari ũguo Merezo ndigwĩciria kũrĩa waikaraga rĩ ndigwĩciria nĩ wakinyĩte kĩhingo-inĩ kĩa Nairobi Aile mwana mwalimu Joe Moirore ndageithĩka sana akenda muno Kwigangara Express but you know ukimaya potire ungiako imenyerera ni ukomehamba na waingira no umire u haria the next exit yes ndakuma no nginya urihe yes with a boy that looks just like oyo etagwo Kenny Chesney it's never gonna feel this way again alanagio the $1 million performer I tell you and deservedly quite so any tiringire ana metura because $1 million is 150 millions savings actually more than 154 oh my Dora no era bata siringi na we hinyererio ndiru doge ukiuge atia kende tigetie second 10 Rebel McIntyre Rebel tago one promise too late akameme kayo kamwe Kwigangara tago board chair Gathaye Dennis tago Sekjen Goni Watho ita nagio nego cagura kameme kayo kamwe haria hothi uri guko Kenya na kuraya na Kenya asante sana ni undu wa gututhikiriria ona gutwariria kuhitukira SMS ya 20014 MFM official thini wa Facebook una pesa aile mwana mugo wa Wajiro haria Bama nikadere wa mahewa olizia mahewa athia na fuso mahewa yes hiyo ni mashini ya wira moko iko anere tari bo hey yes hiyo nayo gutamba moyare ri atare kofucia ingete murigo wega ina kandere uwe barari ne kuhiuka oh yes managia nayo nacio barabara ya kuma na nyukie guthie icioro kwa bataru gongo yes ne gatua gongo ima sana Teacher Dano wa Naivasha asante ona jugona wa Luthuli Peter Wairasho how are you Hello nakusalimia sana nimesalameka Engineer Tasho wa Naivasha Korea the city of Naikuru oh yes na mudhuri Tidongo wa Montana Resort Naivasha asanteni sana salamia huyo rafiki yetu huyo salimia zaidi nwagethio muno ni mundu gwetwo riri bebera etako Marge yes Mobi nedageitheka muno ario kuo ni akugeithia ario Kenya eno we ne mumagari thiko turi we ne mumagarangi she's an all rounder she's a globe trotter yes nedakegeitheka na nawe gakugia na mundu globe trotter mukaga mundu magara akamwira kana rugongo rwa Russia kwembura Rugongo Singapore wekemera kende thigathogo kuria kina gofu country Tuesday asante sana oh yes na niguonete ndomeriri ya mundu wi kuria ni is it Bayern Germany yes Judy Kamau kuria Brian arauga snow ni mingi snow yeah it's weko kwina fall kumure winter ne igirite already na mama kaya na kuwe murimo cio wa America ndio ni akenjira ku snow ri maratinda nyumba oh yes na niguo ukuriu aria kana ko bro ne winter ya almost going into the white Christmas magi ukena guku chege kagunya wa Adelaide Australia nabia kama huko pia kuna snow ne ira guku riu no mionire kule Mount Kenya ari ogo gathuru mundu yes ndirona kundu kungi ukuona ira guku wanjoine kugia rimwe iyo ti snow nice iyo ni ice bebe no kwende kwagite hana snow view na guku
Was it worse in Gishu? Yes. Iyo na meneno ya Nyandarua wali. Kwe digiri mo ukora ke oduta ke. Yes. You know, it's just a few days. Yes, you see the this side of the hemisphere, temperatures don't get that cold. Mwonoria tori wa equator with the hemisphere. You hemisphere na cool. You may ask no. Yes. Na dona mudu itako munene Kimani kuma Muranga town. Ako tunde sana na Mustafa wa garari ga dukaine. Thank you Kaleba. Enda kazi wewe. Wenda fanya kazi. Wenda fanya kazi. Uko kwenye. Na usalimiane huko. Salimia huyo mwenzako. Ruhusi. Ndio mudu itako munji wa supermarket machinery. Yes. Machinery junction. Asante. Jimmy Kafage wa the United Nations. Masano na Audia kani ukwenda kamushema. Wagwetaki. Watu mangatu. Honde keto begari. Watari na hati banire. Goka gabe. Gakaruge tono facility. Yeni na kaeto hida ria agireire. Gatare gatengeri. Ogatengeri na kurugurira. Wewe. Okuroke. It's about that time of the year. Adio rokoro ugo kaigwa mundu akurathiri. Nina gafae. Ana kamofae. Ni ndirari ruongo kidogo turari. Yale ogateni. Nigo kenjathe. Yes. Raure. His Excellency, the President of the Republic of Kenya, Commander-in-Chief of the Defense Forces, iko India. Nĩndaiguĩte ira neuma Dubai nĩ athiĩ India. Angoratu viceto wa ishara rĩrĩ yake kũrĩa India. Ketuge nĩ mwamũkire. Nĩ ngũikĩtie ritho nĩ mũtambo-inĩ wake. Yes. Na nĩ ndona nĩ amũkĩrirwo as a head of state. Wega, this is with a 21 gun salute. Naona nginya maragira na Narendra Modi. Narendra Modi, Prime Minister wa India. Yes. Nĩ twĩkĩirwo federal nyingĩ. Nĩ matũrũrĩirie. Yonagwo nĩ matukua no ritu. Idea ha garari matiaragia uru witu kuria ni matumaga ndũmĩrĩri njega ni mauga tũramatwara wega ĩno kuona this guard is a huge guard ni nene a guard of honor the carpet nyũmba nĩcio ironeka ti cia ira you know India has a lot of heritage and a heavy population. It's a rich country. No nĩ bũrũri mũtongu ĩyo nĩ makinyĩtie population ya B. I think they are India is a huge country. Wathandu bilioni ĩmwe nĩ ũhoro mũnene. They actually I think 1.3 1.4 there. Ũcio nĩ bũrũri mũnene. I think they should be just after China. Tondũ na kume kĩndũ igĩrĩ na kuna. Actually kwĩ hĩndĩ a third of the world's population yaikaraga China. Nĩ aingĩ. Kwende ungioire andu aria methi umagania maita matatu kwi hindi gicunje kimwe giikaraga China. No nginya magithathaurwo bururi we na andu aingi naguo ri ni mendaga ngwataniro njega muno na mabũrũri maya mangi nigetha magaikia aigana na kuria guthathauke. You is pressure. Sasa nasikia veve Ruto kuja. Sasa nataka na party ya veve watu milioni mbili, watu mingi hapa. Chukuli ya sisi milioni mbili. Mwoke gukumekage atia. Hii watu yetu iko kili mingi. Watu yetu akili mingi. Wao tengeneza kabro. Wao tengeneza barabara. Wao kila kitu fanya. Wao weka wholesale. Wao kata material. Wao na weka hata baruti. Wewe tu sema taka ngapi.
Adoni aige. Hata juzi Maseva nichukulia sisi milioni 1. Na mauga ni magotuera ikondo. Kama nachukulia sisi watu milioni 1 na kuja taveka vao gara Parklands. Taveka gara Parklands South B na Westlands na South C. Sisi nachuka pakado yako. Sisi pakado yako tajukua yote. Hata ile bado iba sisi tajukua. Wewe leta kama unajukua bado. Moire adu no matuere ikondo. Sababu hapa watu mingi. Watu mingi bai. Bai. Watu Emo ide magai na ya. Kemcho. Kaya na kemo ide aso kia. Kiaruse. Kiaruse. Acha. Kiaruse. Akere que okay. Kemcho bai. Bai de une brother. Kemcho bai. Kiaruse. Kiaruse. Wewe como que na muhindi wewe auga barabara ke kuna kuwa ni view. Yes. De kamili. Kama wewe chukua watu yetu uleta Kenya. Alafu sisi nachukua bagado yako barabara ke. Mambo nakuwa barabara ke. Gero nagira bicha mutambo ile wa President Ruto gona rume kure ari magikiaria ndona mauma na Chief Cabinet Secretary Mutavadi ndona ato ne general hau ndona waziri wa thitima Chirichiri na nok mwana wa andu anagukuri nimekirithio headphones ndwere ure ndwe amekwaria githungu na hindi most of them in leadership maiguaga riri githungu no accent ya hindi ya ari no erituhire na noko ndirona na noko Ado kuna mwaka minister nao makoro mahetwo brief kotiwa uthigwezia chapati ng'ombe. Orame ya ng'ombe India re is a sacred animal. Aya, dogi wewe ali beef. Hey! Wewe itiza Mungu. Ole gaya. You have beef. Pana weza patikana. Hamuna ng'ombe. Wewe taka kula Kristo yetu. It's a holy animal. Actually, ng'ombe in India re. Ona guria kenyua maono thone yale kuori. Cikoragwo moyave nustendekete. Twana na ng'ombe bara. Cikoragwo kou bara na ndungi ihituke niguo ngari ihituke. Na gamba ci ng'ombe iria ikoragwo utaring road ni cia hindi. Cio ikoma bara. Ayo no ya ruo. Ore mundu kako alaia. Ndona no atongire muno meni. Ore uga atari ngai au ma ng'ombe tu. Ndogeti au gali beef. Pan. Actually they are strict vegetarians, most of them. Kama daga kula hapa kula makele. Kula nuts. Kula matunda. Pakini pana kula nyama. Nikio maana turane magutuera ikondo. Ikondo nimekurturira wega. Tondu tigiki ma importera nyama. Exportera nada. Tige export nyama India. Alo no makwirwo ku. Ekoro MK hahari. Na mera kuna mahali na batu wetu aliteleza kidogo. Gazema Kenya kuna taiga na najua huku taiga mko nayo. Unaweza tutafutia taiga kidogo. Tujirere boy Aziz wazi waone. Sasa gari alisema ziko na taiga. Na hapa nimeona ziko mingi.
ama mtafutie moja iko na miba ndio zote zizaliwe. No tumuoere taiga ta 10 tukigena biridi yo guku mama ya thiriri kama taiga mimi lisikia najua kuja mimi naongea ba mazuri kuja naongea mazuri kama taiga kama daga mambo mazuri India mimi lisikia nyinyi iko kitu nauza kama tapatia KICC munene ni tajoe guku ama pati ya pipeline hii ya mafuta mazuri yo pati ya mimi yo unatapatia pipeline mimi tapatia vekile nataka taita ndugu yangu bai tasagua kitu kingine taongea na Chartu Vedi naongea na Manu bai naongea na Kalayani na Rayani sisi nakuja na veka mafuta mzuri sasa kama nauza patia sisi kitu moja sisi tapatia vekile nataka sasa hiyo mkumbwa na sile tusauza locally unajua hata kure nyumbani kuna watu wako interested. Yes, ile imebaki ni hii ya pili. Hii ya pili hiyo naweza kuorganizea hiyo pantaka hiyo, kuna pesa mimi nataka mafuta. Sasa unajua ubaya hapa kwa mafuta unaweza abio mambo ni magapi? Kama 3 basi mimi naweka yote 3 pamoja. Patia tu moja kama na patia mafuta hii. Pereji leta mafuta taka Mombasa Nairobi. Patia hiyo. Ukisema ya pili hiyo tungeorganize leo ama patia mimi. Nyinyi naweza patia mimi KRA tapeleka mazuri. Iyo sasa inikagutwe kamoshi akahakagwi mugeni. Era wodo ndo mwathi umaidia ruku kido makwamba kuima ni nyama ya beef go ure umekuiganira na maboga metagirire kire ukamuria. Lakini wewe kwa nini upiti na ng'ombe kwa barabara? Hii pana ng'ombe. Bakati mtu kupa hapa, yeye narudi kama ng'ombe. You know they believe in the reincarnation theory. Reincarnation ni kugatiri. Utie kudothiaga, ucokaga we nyamu kuringana mehia maku. Wakorale mehia maku bale marama karakuri. Ugacoka we ngui. Kana hiti nyamu ya ihera no akowe mundu ari ngorothe rucoka ri ng'ombe na matabura ng'ombe tondu ng'ombe ri ona mwana agiciarwo na mamu agakora atari hori iya ria ng'ombe ni yake mwana na gutie nyamu ingirira mwana tigo ng'ombe. Yes, riu ni mamitabura makuga acio ni aria mathire mari athe siwezi pana pesa hii huyu Manu bai pana pesa kanyaga mutu ugo githithia no guruki waku idio thiche ng'ombe ugiuka na ndege ya mirigo mutu cho veka Mungu yetu choma kenda na tena hivi. I don't want to extend that the conversation lest I sound sacrilegious. but that's the way it is. Okay. I don't know. Kiugo kiu gia kuga mundu athia coka nyamu kiretwo atia ito reincarnation. Yes, they believe in that. Batikete mundu acokaga na gikora wacoka we ngui guikare wega icoka riu ringi no coke riu wi mundu woheru vuta mkia kwa mundu wa makoro ucoka we hu Robert Mizel in my arainira X akamuria no nginya utinde gukindirikania na wandeire
You know, there are people who are like that. No. And they never moved on. Ya mura wele ni akimuvironi na akigia mundu ungi no matura magera hake haria arutagira Yes. na toni akigeire mundu wina cenjire moka na ngari mahingurite ici Yes. na makinya hau magasuru down makamugeithia. That ex has never moved on. Utaro bro Albert Gashero wa maito you pen an entire song kulika ni mundu ni wa muteire iga kwereri theri athimu-ini. Must you keep rubbing it on my face? No, that is people are predisposed to reason like that. Emotions they drive a mood. No, how mood relieved. Magera kama ko do ko mna Eza Shalovi na detha mahau ndio bana zukana mundu wa gutunyira akauya Withayu Iria koma Eza kenda na dakika 50 leke tu Aro nere borwa Sarah Evans better off. Aramwira reke mundu rume ucio athie mundu ti umwe thino Shana nae wacha ende asiye kupenda wachana nae mwire bururi ni bwari ni aumagare no tuku no hangla song ina gugu anaye kupenda pendana nae mwira ngari cie kuo bara ithiru yes na naicio no irakua neguo akewari no translate yes njoro raini no irakua andu wega biu umagara na namu Murashia Simon anapenda hii sana rwetagwo Rolling Home cause John Hogan wakameme kayuka muige tukigangara njitagwo board chair Gathai Dennis Zakjen Goni Watho ita thaa 10 na ndagika 29 Rolling Home Country Tuesday Kwigangara ngio no gututhikiriria haria hothe uri guku Kenya na kuraya na Kenya. Oh yes na ndomiriri no turamukira watondekire SMS ya 20014 Mame FM official thini wa Facebook Goni Watho ita official on Facebook and TikTok Shama mwe wako mudhaidi ya kuwaithia mno ndageithika muno aria kuo wega twara manegeria Saudi akimekagira MC egwa jeshi ya kawa skivishoi opposite Kagema Primary School na team Kumudhai Finest Entertainment wako wima sana asalimike sana oh yes na hendere vaingeithirie jamu inene ya njira ngugeithie na ndiraririkana injirire itagwo atia uma na mbika hu KDH Iraq mwanga mwe mutemoigo yes njirire itagwo atia utakumbuka tu oh yes Mzee Lining kuma kuria na nyuki ako wima National Riza School Naivasha Moirore wa Sami Dogoto Bella Hill ako ndani yake thank you very much Angela Njoki other wanake kule State House aliga mkumbuke congratulate Kevin Ayugi Kevin Ayugi to other manake zita uzonake he's formerly Family Bank Executive and Chief Digital Banking Officer dunia hilo kiwa Chief Operating Officer kule Izwe Kenya yes nice ngwema mana manene heseri akiri ndo mwega congratulations well in Kevin Ayugi yes digua kiwa ati mundu atonga rika riake ria thana wali yawe gabisha katurende tehindi ho kamugathe na school yes riu rika riaku rikianyitie gwathana ri yes ni wakiona we na indo no mucemanie odi anehu thegio ngura wathika wainaina ndere wa Moloraine DJ Spring how are you Moses Mungai asante sana na mwendo itagwo Koi Cowgirl Koi Williams asante sana Viji Cowgirl na Ikuru wako ndani niona Uncle John wahianyu he had a birthday the other day yale na birthday Sunday yes na diwezi
tukiri wacerere kumuicira birthday. Happy birthday Uncle John from the Crown Highlands of our county. Kuma kuria Kanyenyaine. Muranga Kangema. Well, ndagu ya muda. Shaba. Ojo le muremi. Yes. Ni undu mwega. Ni undu wa kayo. Nice one. Oh yes. Dereva ejirire etagwo Jona. No yedi akwa nkuririka. Jona. Jona wani neve. Sema ndiye jamu ine thika rodi. Adereirie kabebe. Ajira, wima. Thank you Jona. Wima sana. Joro pesa ni ukimui. Na Joro pesa hii. Yes. Awe gaine KCC 775Q. Safarini. Wima sana. Muso wanjothevu. How are you? Opowa. Gateyo Rogondi. Areo Kasarani. Areo Kasarani no redia kiria bichunu. Angoku. Thank you Gashema's Cowgirl. Wima sana from Washington Korea wa Gige. Kule Washington wa Gige. We are near DC. Ino ne wa Gige. Oh, is the Washington there? Yes, in Wangige. I didn't know. Now you know. I know there's a California now. Pumuani na uwe. But I didn't know there's a Washington. Kwenda Washington ya Wangige. Ndio na kule London na Ikuru. Yes. Utumura ngani ko tare mari twa mauka. Kira tweka ithuĩ nĩ tũmagarũraga tũkamahe rĩtwa rĩa Gĩkũyũ ta ũrĩa twagarũrĩire Francis Hall tũgĩta 40 Hall na Furanjĩthi wa Nyahoro Aiko yani reure sare sasa zimeanza sasa ni migi tuko December na tayari naona nĩ tũtirũrĩte thikũ ithano. Yes aci sare nĩ cigũthire kaũndũ keho Senator Karen ya mworoka gerera mũno getagwo aruta Karenzu yafurahishwa na aluta no ndu aluta rĩu ya mũciĩ ti aluta ya kĩrabu rĩmwe nĩ mũthia aluta mũciĩ mũikarĩte oro ũguo mũciĩ mwĩciĩ rĩu nĩ mwanino kĩruo rĩ ũkagĩa kĩndũ gĩtagwo river rejuvenation. River rejuvenation nĩ nyamũ twathoma geography yoria rũĩ-rĩ no rũhuĩre haha no wathiĩ na stream ya ruo rĩ ũgĩkinya probably Sagana-rĩ nĩ rũgakunũka rĩngĩ rũgathiĩ gũkunũkĩra hangĩ within the same stream rĩu mũikarĩte oro ũguo mũicia nĩ mwanino kĩrũmu kaigua rĩu he mũndũ oka na wathi mwerũ ni mugutha cere na gwe thufuria itateng'uragwo mahinda especially kuma tariki tuma Jamhuri guthi uguo gwe mĩciĩ we ageni he thufuria itateng'uragwo he kũndũ ũtakaga ndogo. Yes na kwĩ ma expert nao atata a rũgongo wĩra wao ũkoragwo rĩu gũtua stew riparian. You see, like I would work at the predominant Mulo Central Province. Kutau coast today. Mkoa wa Kati. Kiambu, Murang'a, Nyeri, Nyandarua. Yes. Coast they do not make food with the soup. Acha coast ti andũ irio cia thufu. Hapana. No. Irio ciao nĩ you know ona thufu metaga rojo. Rojo. Irio ciao nyingĩ ona nĩ wĩthambe njara. Yes. Ũrĩe na moko. Ona ciana ciao nĩ cimenyaga kũmeria irio itarĩ thufu. Nĩ ciana ciaku tu no mũhaka ũtue irio icio ga paste kega. Itwe kũrĩrwo. Rĩu mũsamerie gathufu nĩ akwandwo. Kamucere kau ũngĩmũitĩrĩria thufu rĩ mĩnjĩrie gathufu kau thufu witũ rĩ content nyingĩ ya thufu witũ nĩ waru. Ndiendete waru niĩ. I personally love potatoes. Sipendi waru when they are made well. Kiwaru nĩ kĩega. Sikipendi. Nĩrĩtiga hathani-inĩ kĩrũgarĩte ũguo. I think you grew up with them a lot. Ona ndigwĩciria nĩ kũrĩa mũno. I think no mwĩrĩ kũrega. Just fetish. Nĩ ũkoraga rĩrĩ thubu rĩ ũkorwo hana rĩu
njohi no ya uria andu mugatiri tuizo kanyu tanekirwo ki tanekirwo mai tanongererwo mai uyu kaigwa ngora ria rugongo cereirwo ri ni highly likely kirio aria ni enhance na keguo the water content the H2 ire mogioka wi mutuka tukire ri nwi he andu igongona rikinyaga ukaigwa riu uria uratha na riko ri yes tata guo uria wi riko akagwa harusi harusi ni ndirona ta andu acio maingi haria moka thutha katriri ni haria itangi ni tahe mitungiri uko groga subere sigo wewe kia ko ure wana ari mundu waku no ro mochufa frat Ora uzeka idua yuko ndio twa discovery pan cake tokigeria kuongerera chapati githufu Wigwa ikira mai no vere makome serious na mai batikiona jagi moto gionyita wogetina okangario pocho endi utukiongerera gacumbi eni tuminjitwa tukugaite ri ungiuna nuthu tuikio ku tutherukanire ri usoke ususire kabisi still the corona recipe everything goes in one go mama siona haria turambi kimekiria thufuri gucia still ni araiha tia kumakareke waru ikue wari wakua kunyitana aigio oka muijori thituru ria wegagirwo eko hana yogo ona hena kinyamari waba ukionga thufu wa waru mwena ondo waru uheire wakua wana yogati matuika paste kuoga nyama waru about yalla ndio na nyama hiyo ika nyama ona etherukite ya taste ya nyama original ikora ndwe ni ureire maĩ-inĩ no ria maithori ma thamaki moragira rũĩ kete thamaki itirĩraga nĩ maithori macio moragira maĩ-inĩ ucama wa nyama ĩno rĩ thubu na nĩkĩo no nginya ona ũtakwenda yes unyue thubu unyue thubu nĩgetha makinyu no mwaka wahingũre spillway ya damu wandũ nao matarĩ rũkobe mekĩrwo thubu ũcio rĩ ona athi harĩa rũgiri-inĩ agatega irio akang'aria agakera ng'aria agakera akera ade ubroka na chafasi spillway ya mazinga burokete na kenyo gya chafasi ndũgathake na ithuĩ stew rĩ itanekĩrwo maĩ ĩkoragwo ĩ wima. It's a very good color, very appealing. So kaigua gũthaharia yekĩrwo maĩ karati icokaga rangi wa mũgũnda
Okiria karati yara ta cia kurwo ciarindo maine mahiu uria karati cia uma mugunda ithambagio igapakwo for transportation cicokaga rangi ucio kiwaru nakio gigacoka white. You see, if you have a potato that looks, you know, so tan with nice sauce, leo gitu giekirwo thufuri nita gukamurwo na thufu ucio I don't know how it works. Stew yori egirara riu muthenya ungi niko njega koratha kana thufu. You see, proper gravy ubatie wekirwo mucere iguru ri itigare hau no riu eno irathi na thi ta mbura ri ega siltation process igathi rungu rwa mucere thufu Adona makora maheto thufurio maihureri ndie no ameire formula ni riri guikia giciko gukoroga gutaba kiwaru awe kirro guori they are very fast utanaria thani akoso kitigiciko na thufuri ta inya yo yaka musothini kega no kandugo na mikura no menda thufu nyama ni ukunyongerera gathufu okay kagire fi na ngona inde twasa bori andu othe barikia gucabura baikarite ite-ine matanarikia kuria ri he mundu ethaga beceni agoka riu kuria ite-ine mundu urenda kuoka aye bogara riri he gatoke hoka munguna ida ka buru kana kare wese kia thufu ucio kwa muingi nginya hufosa kwa muoni na thufu ucio no gucoka kuiyuia meloni iria uigagirwo irio-ine meloni iyo ni camaga uru gau wagerwa thufu I think as a soup. No, maundu ta maundu ngi makora riu kianda gia coast. No manya riu ri uri irio cio ciena thufu ucio ripariani. Ucoka reherwo mucuthisa ba eta no sosa. Oyo mai. Onyua soda. Na urireherwo cai. That is too much liquid. Ukule nyama, ukunywe supu, uongezwe chai, ukunywe soda, chai ingine na supu ingine. It's too much soup. Ona ukia ndo wako maiwa very wasteful guthondeka ngukwita itari thufu. Yo tio kana irio ciena thufu ri ni irie megaire. You can go round. Yes. You can serve many. Tondu wekirwo kanyama ga piece kamwe kana twiri ri. Coke ubwo repair and ri. You are good to go. Coke ubwo kare menu. Eva comida 46. You guys observe too much. We have to. It's glaring. Neto ingihagia thufu. Igano baigihari. Wetwada, you know, ona mundu he ndu angiona thufuria aye kuhuna no tungiongerera thufu na thufu ideally the bare minimum tungiongerera ndu wageni ri tukinyagia rurinja nuthu reko theruke kerra kathisi na wikie riri kihari heire ngei tua wikie kuru ye musamo
And I'm telling you, the voice you are already rogima. Do you know what to convince you? As a troiko cubes to a towards the idea. Toto, twere twaikio kuo yato cube ni wosama wega. Bororo rwetagwo Sweet Revenge Rwa Shan Wole rwa kameme kayo kamwe gitokega garaje tagwo board chair Gathaya Dennis Jen goni watho ita arazo hotire kindu kiuruta mutumia o decidete kwirihiria. Yes, actually nikura gwa triri hell knows no fury yarauga guo like a woman's corn. Yes, exactly, that's the thing. Agedecide kwirihiria. Yes, no atume boy child erire muthenya uria yaciarirwo. You see, women are naturally predisposed to, you know, to multiply. Wama wendo maucokeria wendo maita kiondorita. If you give them trouble, they decide to get it back. Hautaipenda. You will not love it. Yes. Lai komine mo ina ndagike mo gwaka memba kayo ka muingi. Abatho muno mohoro wa ngoi wa DJ the Kameme Jukebox. Mutukania muthaka muno wa Jukebox. Good evening. Kameme kayo ka muingi tokiga garaje tagwo board chair Gathaya Dennis. It's a Jen goni watho ita. Lai komine mo ina ndagika 26 thengio ni gututhikiriria haria hothe uri guku Kenya na kuraya na Kenya. Asante sana. Asante sana ni gucagura Kameme kayo ka muingi. Na ndio gatukuririkania ithaa ri turi ona mbeca itire irathira. Uraingira thimu-ini haria ha M-Pesa ugekira pay bill ya 9155 Count Kameme. mbeca ugekira ciringi 99. Ona weka uguo hau hena 300 tukunegereria hotani ya ithaa riri na turi ona bonus cia ciringi 65 ikihanda thaa 11 na ndagika 35 wena bonus ya 65,000. Aingi muno na ni wagaithio ni mundu witagwo John Maina kuma kuria Bahati ya Naikuru. Oh yes, nimesalimika sana John Mine from Bahati. Na niwele kuo. Yes. Kuo juicy. Thank you very much. And the Beth Wachoro. Yakora go +1 ni America. Ko ni America. Tago Isabella Beth. Yes. Masana. Can you not carry her lingerie? Because she was in the middle of getting dressed. Agio gaidi kuma kwe mundu reto Eunice Kafura. Akotunde sana. Neko ithie cia mundu gwetwo Ishangai. Ishangai. Yes. Ishangai ndageithika. Yeni. Ndira kuria mukuru baine. Ndie ndaigwa mundu wetagwo uguo. Etagwo Ishangai. Ishangai na nĩ rĩtwa rĩa kaka nĩ gũtuo. Nĩguo etagwo Ishangai. Nĩ wakuria mukuru baine. Asa ni one. Atige gũkuria na mwekimu wa mukuru baine. Yes. Nĩ ũndũ mwega. Yeni. Ndamũkĩra ngeithi Ishangai. Yes. Gata wega. Nĩguo ile cia mũracia Simon. Mũracia nĩ ũkũhete. Kwĩ ndari radani. Arĩ gũkũ matura. Wĩ sana. Ajue nĩkĩ ataratu ethana niwe muhuthu. No kora beta gukira kidogo. Ndio ndio tari wira. Arahuke. Kwa ida rĩ ndari wira holiday. Enjoy. Ale muthuri mwega. Yes. Ima sana rĩu nĩ thaa 11 na ndagĩka 28. Na nĩ George Jones the Possum. What a way to wind down the evening, I tell you. Rũtagwo shoulder to shoulder. The Possum. Mathaa mateng'erai. Akĩrĩthi na cara. Mũndũ mena mũgeni magĩtereta ngoguo rĩ mũtakĩmenya ya gwĩkia haya rĩrĩa nĩriũ ara engineer nake no atũtwara wega ta wega wega reke tũtige twa nake hana mohoro ma thinacara cheers na hau nĩho twahingira kwĩgangara ũmũthĩ for today Sakjiani goni watho ita board chair Gathaya Dennis Homoka is loading. See you tomorrow.